KSU Kladawa bak sarkar jala akan pensenge suano mador gi jimpurung kerteng haka National Population Register lemkumta kampansi ban pha gi khot ban pensenge yakani gi jimpurung kerteng habakran bergila thai khobor hadian bikil deb ban ai ka dorkhas commentary kampo iyeng ke jala usama Agosta Jawa ubolong jong study KSU loong bal dak sarkar ke be bat kambat ya kular kumbala deb yakran ka KSU kampansi ban pha gi khot nak unit ban pensenge mador kate ke jinglawa jong keseng ka dehdian bakal yo jingtip bak sarkar jala kalaya cha ya kate ke jimpurung kerteng ki benta jong ka wes kasils kumjuru ais kasils ulai thuru bahakini ki khindiat tiyo bala dep ka KSU kula jingtip bakadon ke jimpurung kerteng da ki video ais kasils bat wes kasils pat kiwe ki jaka shushu ulai thuru bakaseng kala bani kendu mador YouTube di komisioner ka wes kasils pan pha pensenge mador ya kan ki jimpurung kerteng ulai thuru bakaseng kala nang sania baksaka hadian baka jingkran bo mentrang ba kajala ars na mensua ka bat ki jingkular phausi ka long da kumai pan uni no ilam ka KSU ulai thuru bakleyo jingtep bakate ke jimpurung kerteng klaya mentah penus labat mentah ka sarkar klatmu ban sedang no sah mairang ru halor kani ulong bakaseng kansalit bani kendu shen yo menteri kampo yang bengentu bakade ban pha senge no mador suwa tinagaliak na sengi smokia ibani benta nomor ba nirong ka jela ka ba don bat international border ba Bangladesh itep ha ke jingrung kertek ki bar jela baki menderi hapo ko dijungi kalong ke bama adu kata-kata hadu ini kisni nang don ke jingi kran bak sarkar batel akam kuno tengi idam ke jingma balada aila ban pendrung kerteng bat pencendur banyo ada number kalong ke jingma ya ke jela jungi idan hangi ki Bangladeshi ki berung ke ba bat kumju kini pali bat kani kata ya ke jela he beraway bat khamtam lada kini kinang Bangladeshi Nepali ki Bashwan kumtu kinyo yo ada number yolut ki facilities berkhot bat khamtam bama kalong bang ila ekran atau meeting ba kila wenyo ya ka citizenship jongki jadi na takadaw ni persya nomor ba ki kendon ki batel akam hakbede ban enroll ya ni kalong ka pamperking ye balailan jadi na takadaw bang isu ban persya kapaan kalong ba ni iba sigiwe ki jala jogat India kila penya ya kan gadat andre ko jala joni yang badin senge shwa shipor ni ru ba gini par jala ki bawa ngi we pat ki jala ban menteri mukta ni long yu ya ka sarkar ba maki de bendek ban enroll ya le de segi jala ki wan de ki wan nakan ko jala jogat India ki de enroll ya de sigiwe nomor bal ada kiyo kan enroll ni kila dia try kila long ginom soknong ni kumjur iyo lo ki facilities berkhal but awagi la ekran lu akan ke jalan hawaja tak lain yang ik sarkar ba ni ba kirang basnong lu dan benta hak bede bakani enrollment tena kalian jongki kiong ba ngin saile ik bede ban dan lang ban penithu nomor dia kata kata buat kirang basnong kipor game dan tendrai house name pat arja kasam bamino katuga ruling na high court tidak yang tak kalami ke diplomat biang apre kirang basnong bangi mata hakikam ji kirang basnong lu kanang dan ke jele badai kata kata bangi ong ba kikhat meeting biang house name arja kasam dai kata kata iong ba kirang basnong lu kanta kinang dan ke jele kipat itu ke sarkar tinggi yang wah di benput on bolsha ya kali enrollment jadi terkadang ngisno ba hadu menta ni iba kirang basnong ki kimdan benta nomor ba kajingele ejungki kanangdan te balai ni kran ya kani kalong ba hagini sindiak tayo menta hagini banai balale kaladan kajingya enrollment jong ki block officer tingba ke East Castle, West Castle, kiwe kaba ni nak perkhat hagaji long meeting house na mar khalan yang ba boksiam bong input and rule andre ni nak perkhat baka ditong ka awareness program namba ba ki ong bang inlet sa kinong bandong di jaka berle tong awareness program te bang yo jingte punta kalong ba ile awareness ringkat ba kesundur ringkat ba kelum kertek te dena ta kadaw iwan khmat chong phi ban pichai bagi coach teacher ke government baktu mengelai kerana ajar khalai day ban pinsange day banyak satu awareness
4 day banyak enroll ya NPR. Dan kadang you keren ba ni appeal ni kirang pasnong ki badon hak snong bo kero namar ba ke jile joki kirang yan ba ki 4 day kirang pasnong do ban aila ya ka sarkar limba ki block officer ki video ba kinya ikini enrollment jok NPR ba ka Aadhaar number ban appeal si kirang pasnong ba ki makiru kidai ban sange iswa kim 4 day ban aila ya kini kam akabe day ba ka residential bill haban penbhai residential bill yang ba anda haladat ban pas ya kini ngin sepet ya akabe day ba ka Aadhaar number nek NPR kenang ban residential bill ru kan tela kam ban pintu ya gibriu nomor ba kindawan ki habrung shwa kirang pasnong terter tidak kan jinge keran tu kanang don dengkat bagi khalai dikseng tingi keran tu baya kani banta kim 4 day anda ladat ke jinge keran jungi ba sarkar kami day ba kani isu dengan influx limba khalai dikseng di saong ba mikwa ba sarkar kasi perkhapa kasubung ko telarai ba unu briu ka sarkar ne manu kamde berpenbor dong tre kamde pak berpendu facilities joki lagari foundation kagas na kanu tagani lo kaju kum kajili joki lu kawan hantai kile kini video mata kile sikina benda ngite kiong mo ibre kiong da bimche mana pindu kani ga spasni video foundation video dalam sidok telada ni kumta kadang tu iruling akle barakne kasubul ko klai ba hatnge lada manu ki officer government klap atnge state government kamu lada pi penbo ibriu mentre ada file dan kaya pi kimde boleh kontak sisa te shlomba kampat dan ka highlight babha ba sha simpat ba nakal yang nang nu nakal yang kebon kami kebon re kam highlight ba yang tak bentar dei nakal ibriu ni kimde ten re ke ke botong snopa ya ka ini ba scholarship nakal yang jogi ba education cell shong ba pakhat ba hakini kini asni mentang ke asni nilai banyak kendu banyak keran education minister yang beda.